कुमारीकाटा संगीत विद्यालया 24थि गायसनथाइ सान फालिनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि बायदि बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। कुमारीकाटा ओनसोलाव गिबियै कुमारीकाटा संगीत विद्यालय मुंजों थांनाय 1999 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। फैयै फैयै बोहैथि बोसोराव 24 बोसोराव आगान होबाय। बोसोरफ्रोमबो बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै गायसननाय सानाव साननैनि हाबाफारिजों बायदि बादायलायनाय हाबाफारि लाबोबाय थाबोदों। कुमारीकाटा संगीत विद्यालया दिनै 24थि बोसोर गायसननाय सान खुंफुंनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि मेथाइ खननाय बादायलायनाय, शास्त्रीय संगीत रोजाबनाय, तबला, गिटार दामनाय आरो सावगारि बोनाय बादायलायनायजों लोगोसे बिहु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लाफानाय जायो। फुंबिलिनि समाव फरायसालिनि फिरफिला बिरहोजेनो कुमारीकाटा संगीत विद्यालया गायसननाय सान खुंफुं आफादनि आफादगिरि राजीव चौधुरीया। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो शास्त्रीय संगीत रोजाबनाय, मेथाइ रोजाबनाय, तबला, गिटार दामनाय, बिहु मोसानाय, सावगारि बोनाय बायदि रोखोमनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोबाय थाबोदों। फैगौ बोसोराव 25 बोसोरनि रुफाथि मायथाइ खुंफुंनो थाखायबो साखा-फाराखौ मिथिहोदों राजीव चौधुरीया। আজি নিজকে বৰ গৌৰৱান্বিত বুলি মই ভাবিছোঁ কুমাৰীকাটাবাসী হিচাপে। কাৰণ আজিৰ পৰা 24টা বছৰ আগতে কুমাৰীকাটা সংগীত বিদ্যালয় জন্ম হৈছিল আৰু আজি এই 24টা যি বছৰৰ পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰিলে, এই অতিক্ৰম কৰাৰ পৰিক্ৰমাৰ সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ বহুকেইগৰাকী নতুন প্ৰতিভাশালী শিল্পী বা বাদ্যযন্ত্ৰী আমি ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ। এইখিনি আমাৰ এটা কৃতিত্ব আৰু কি ক'ব এই বিষয়ত মোৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে। আমি অহা বছৰ 25 বছৰ পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। 25 বছৰত আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন হ'ব। গতিকে নিজকে আমি খুব ভাল ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা বনাবলৈ বিচাৰিছে ৰূপালী জয়ন্তী অহা বছৰ? ৰূপালী জয়ন্তীটো আমি অলপ এনেই সচৰাচৰ আমি যেনেকুৱাকৈ পাতি আছোঁ তাতকৈ অলপ ব্যতিক্ৰম ধৰণৰ পাতিম বুলি আমি অলপ ভাবিছোঁ আৰু এইবাৰ।